Na kwareganire kegima nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita asitoko yachaga kurwase county ya Kisii abwase skuru yoboroso ya Nyaura egotoka ime yensemo ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo yanyara ko bakego changero litko lya lero eligokinya ebirengo byekisemi ase county ya Kisii abaraya banene kurwase serikali mbaikira naroro gati yabo no mu waziri bw'abachenu mutahikawe oli bw'abarani bw'amang'ana Joe Musheru noli omolikyo botambe ase wizara y'obochene Susan Mochache nomo subati osomong'ina omorugi bomorai kiama kya ODM omoske Raila Amolo Odinga omong'inoye ase rieta Aida Odinga oyoikerana ase omochango okoreka ase maragoba ya lero molikyo ito Mildred Momanyi otwareganeirie oroboti oru ase nchera yoboime. Chisemi nakyo obogima bw'abana ime ya Gusii n'ensengima ime ya skuru y'oboroso ya Nyaura egotoka ime ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo yanyora abageni batali babotambe abo babachangera chibesa cyogo kya koroselia amaga chamaya elyo kwenekia ebirengo ebiya ime ya Gusii omolikyo botambe ase wizara y'obochenu omusubati Susan Mochache nabarayibande aumbakirana na kubakwanera abamenyi bense meyo. I remember waziri once nikajiambia wacha nifikirie nijenge shule hii. Ikawa ni mawazo niko nayo, ninawaza, nafikiria, naongea na one have a problem to come and play in the playground. So you can imagine those children living with disabilities cannot move around the school because hakuna mahali pa kupitia, shule iko na maponde na milima na hata hakuna mahali purpose hall where they can do their music, where they can nurture their art talent. The fields must be there for the athletics and the sports want to engage in sports. So that was the vision. Kwa hivyo Mungu aino nonde bwezi abandi bara abatoreza chiguri paro diba abakore tira abanye baite chi computer maigure. Dada yangu amesema vizuri kwamba anataka kuleta Nairobi Primary hapa. Nairobi Primary iko kwa constituency yangu. Na kila mtu anaimezea mate. Na nasema kwamba Mungu akipenda mwaka ujao shule nyingi Kisii tutahakikisha zimetengenezwa kufikia hii ya Nyaura. Onde bwensi otagete kwenda busyo. No kurikende giyonsi. Ritangani tigato beko marembo busyo. Kwamba tuko na mtoto yetu Matiang'I na pahali atatuelekeza sisi ndio tutakuwa hapo. Mnakubaliana na hiyo? Mwanje tasu mwana Matiang'I ago totebito bao. Tumeona mazuri kwa serikali yeye akiwa ndani yake. Omo waziri bw'abachenu mutahikagwe oyotenenera omochango yo nigateba wikachisemi chisuke ase ebirengo binde na kubagania abantu bonsi konyora echanjo ya COVID-19. Wale wako Ulaya hata wazungu wakitaka kuja Kenya hii yetu kwa sababu hao wanatulazimisha sisi tuchanjwe twende kwao. Hata hao kutoka kwao ni lazima wachanjwe ndio aje hapa. Sidio hiyo inakuwa mzuri. Lakini kama hawa wanachanjwa waje hapa na wewe uko hapa na wewe hujachanjwa na unataka kuingia ndege na unataka kuingia matatu na unataka kuingia ofisi ya serikali, sisi hakuna mtu tunarasimisha ati achanjwe. Lakini kama unataka kuja ofisi yangu na hujachanjwa, wewe piga simu, hapana kuja. Omong'ina bw'omoraibwe kiama gya ODM Aida Odinga nigo atogia abagusii na kubagania kubachora abarayi bararete amagenderero Gusii na Kenya yonsi. I know in Kisii area the government has done well. There are very many schools that are here. I know out of the 1,140 primary schools in Kisii, only 705 are government sponsored. The rest have been done by either individuals
the churches or communities, and I commend you for that kind of thing. Nigo abagusii baboliwa koba maiso na baraibali abakubang'aina na kubagania abagusii gochamo na gukinia obomo gati yabo na gochora omuraibwe bikorwa ase obochori bogocha bwo mwaka bwechiri bubere na 2022. Bantu bamanye bulonge ngaki abantu bale kiagala yusi abantu bakate nga 2007 ninga muisonde yarenge tuebire tamangana abere mwakoria abantu baitomba itetwe tuebire buna abantu baitetwe bantu baso tokorere gosori bakenga bagochaga abono mochaki gokora chikosoriga bosoro tari boigo tindi gokwana rero lakini ngoja wikere ngakitoteba ni oboene abantu bali abantu bagochaga abanye kwekorisi obuswaeli gango maito bono twabira abantu abaya into bomanyete ndi bacha gotomanya no twarenga abantu baito tune mesiga bande kuruso bagare tugaiga gotuebire abantu baito ndo baza kongainwa tobe amo totenene amo unabara baito bare na ende tobugati enjira tokogenda. Bono nigo ababwatani bonsi baboliwe wesokia na gusira chisemi Gusii elio kwene kiabuna abana basomire boikeranu. Amagana yoko somia abantu buna bono ukini sukuru bunejine gendo tokubwatana na twenzi piamo. Tobwatana na bajumbe, tobwatana na ba MCA, tobwatana no mugaba no ito, na barayi baito bonsi. Elinde egesa kugeto kagende busyo. Abajumbe bakubeka okoboko kurwezi CDF, aba MCA bakubeka okoboko kurwezi babwate na into professionals tokurwensemo. Twakorega azibine tokoraga rero elinde twakini ase na turanyara gokonya ense itegende busyo tutoba ise goitabanga igotogotikirana gositogokorera na chinsega ko reporter ya Egeta Seni Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi.